Bade bes Lil. Mirip si Ustaz Jalu. Dari Penang Nengah. Dari Petojo, dari goyangan dah. Kayak saya gah, ada janggut pun. Coba berjanggut mirip sahar ben. Kayak berdianaan ben. Yang jarah apa yo? Masa pas engkau pada Ustaz Jalu? Jauh sahara. Pakun gandengan engkau. Mau dan sengkok boleh? Oh iya. Ustadz Roa versi agamis. Mon dah. Modern ngan maling. Mencurigakan melolong mana? Cek haji ya ben. Pas kancane kau jak rubuh maling. Apa tak jangka Lil? Coba tereba kelu, tak kok penting. Cek kon mahwi. Dia tak kira penting. Mun penting, kemarin bakun nelpon boleh. Mak, iya sih ngangkan dulu mak. Cala komolo. Ambu cala komolo mak. Sabar. Kiba dalaku. Terus masih tak ala aku wacong. Coba tak nolongin maan sekali. Pula tak nisir mak anyo. Meni dah iya mak. Kau punya ala kau na? Aku? Ala aku apa betul? Cakap nak aku nak tedung dia. Ti nama cakap kira molo. Arya, masa kau nyambi aki. Pas saya aki mak. Iyalah tong. Tina sabar nak lu ya. Aku kima Maria. Para Maria polan lah. Oh iya mak. Bandi bese. Siapa boleh tu? Coba mak aku nak laku sabar. Angkan nak laku. Kalau dia pese, tak mau minta pese kadang tak mau lolo. Coba tedung mulu lah aku nak. Kau bekal bukti lagi nama. Kau bekal di bese, pakai tak laku. Iya, lapajan banco. Lil, muda yang kak kau nelpon. Wala kaya pas toto tanang ya. Pulang kak nelpon. Caban kun nelpon sekalian weh. Mun kun nelpon sekalian dia berarti tak penting. Mun nelpon dua kali, puru penting. Ku, kan bila beri peraturan ngaji ya. Mun beri telepon pas angka. Yelah mare yang enggak. Bah, apa sangko si angka? Para salangaran aku. Maksudnya bahwero wah, angka HP na Lil. Bedi bahwe na si angka. Kupaguan sekali rin masuk alam. Salam lolo. Mak ada bener kok. Yalah kok mau dia. Kamu laning dina. Demak Lil. Dia bisa ben. Ya. Proses masuk alam aku. Salah cerek. Tak mudun. Kik kambulan. Iya bener yo. Mangkana kalamnya pecat. Oh iya weh. Ben kabe apa sih? Baca raja ibu tona. Iya yo. Marah bermunandi. Kok ginjem ah? Kok hadir ku 300 weh. Kebe kok yang koi deki sore. Kebe bergairah dah sakup apa boleh deki sore. Iya kok bagi ya. Iya kok sangkup yo. Ya, kau rakit sore boleh. Berburki kau orang gue. Iya kau andi orang. Aji orang sakte.
keng bene. Kadang dah berebut omput. Ong kuon ji yo. Mula karang ong kuon, kok mangkat deh. Iya kuon we. Mentak apa saja. Coba wah kentar eh. Nyai, kalau minta tolong ke sambian, kalau butuh pesewanya, Mak pas tu dah boy di bencong. Mak tak basa-basi kelo. Mak pasung langsung. tahu sabar-sabar sih, Nyai. Kalau kencet foto Nasara, mana beda kalau minta tolong. Kok bisa pentas bencong? Kok bisa nak pentas sebenarnya? Keng ben mendeki korang, datang boleh kangkong. Keng berdasar tu. Engki Nyai, sebenarnya boleh. Deki kau lah boleh, dia kata boleh. Pem pom. Mak, kon di pese, Mak. Ya. Oleh dia mak pasir bencong. Beneran ngecok ada bencong. Mak udah ngecok, Mak. Enda je beneran ngecok. Mak rapat cucur cong. Oleh dia mak pasir ben. Mak tanda mun pasir haram, awan tu tirang sasabai. Ajar ya, Mak. Pese halal, Mak. Lah, kau belanja je lah. Ada mak akacong ruwaya. Tina mak tetap akap saya kasih halal. Demak abencong. Oke, keluar, Mak. Keluar demak. Keluar, Mak. Gila. Assalamualaikum. Salam, demak akacong raya mak api-rapi dah iyi kelampin nah. Tina mak terandi lakos gena. Mak, beda mahwi. Mahwi cong. Kibur mangkat wa cong. Ak lampian rapi. Tahu lah apa mak api-rapi dah iya cong. Beda apa ya? Kau le, ada kantor nak kau tangga mahwi, 300.000. Kalau pagi mahwi minjem. Cepot. Bagi semakin. Mun 300.000 beda ya cong. Tina sepuaran mau ngerepot ya. Mata napa? Tinggal kalau pas terus ya. Assalamualaikum. Ya cong. Waalaikumsalam. Nikah, Nyai. Kalau kon ngibah persyaratan nah. Nyereng terima lagi. Iya biko terima ah. Sebut aki apa sebenarnya seketero. Kau lah minta soki, Nyai. Neng kampung nikah. Bisa. Bisa cong. Sebelum bener emang apa ben seketero. Ya enam geluh. Malai banjen kuat. Na tepi odin ben ria.
Lin. Tapi apa sebenarnya, Lin? Beri racun tikus. Sip, bagus.